Okugamba ebi nubwo abatura aba babiri nibetemera omuhanda ogu barikugira ngu omugiga akagufurira bwa nyuma y'okugura higwabire guri. Akatugira ngo yaza kumuhanda tugure singinga kumusaidia inside twakora kuyabe nayo finally tujaje mu mwana nazaga tumje kashi twayabanka atiye kundinda guteka Abantu bagira ngo bashazire mu kwekwatara mwahabwo kugira ngo mbugire bw'enjure by'entambarane bishanyarra abatura bashoberwa naho kuraba. Uganyuma yo kurro marango JB tumusime bakamutora cyo wabireho mukuru w'entebe ya Katana havuga district ya Mbarra koraba rumuro ba kansara na bameya becekeki ahireyo Carvats mukago kwera habatura omukutindo rutindoru hamwe no kutereza umuhanda. Omwizine eryo nimbashaba ngo JB mugume nawe obutwire bwone mukama Carvats twaziretera abantu b'icwekeki ahabwo kugira ngo urubuto rwabo ino mugigo wahaguzire aza yarucanoringa yaruteka handi ariko abendura bayarwihaho aza yabahire takurabwa nakace munonga mwe n'abatakabagirizo batere mu mbebembezi ibintu byarema mbaka ibatukirire nkati mugiye bitwa baganza Carvats kandi rizo twaziretera gureda ziriyo kunangwa shito bagereta nangwe karaba mwa gureda ya district konkana yutegizereta atariho bikwate ibintu birukubi kandi ukushaka umuntu ko mwebembezo girota nk'uko gwashakira owajebi Ebyarebera muri Yonza rw'ebiteme Chishasha Chempsi Rugarama hamwe na kitebe byone birukushanga omugomborera yarbayo mu district ya Mbarra nibyo birukozesa umuhanda ogu gasha kwa Susan Charsima.